Mutaaramu wa mauntu megie siasa Oscar Mutugi augite itua ria MCA Zipporah Kinyari kuruta rwaria rwa kana kwebereria gitini gavana Kawira riari itua ririega muno. Oscar augite koti kayenda gucua kanya ga kuritia rwaria ruru na koguo na ruthire bwega nongerete na kuga mbunge ya Meru iri na rutha na kinyagia binya ya kwebereria gitini gavana Kawira bunkamena ukoji wa kwigana. Ariwa Kawira aumba gukinya kana kuthie koti kairi akigeria kurigiria rwaria rwa gatano ruria rwakinyirwe mbere ya bunge ntuku ya Jumatano. Mutugi kare narikithie Itagaria de MCA Zipporah Kinyari niwe munini wa mutongiro baraba ingikire bunge ya Meru ria kurita na gwikira muswanda jungi bunge ya Meru jwa kwingatanga bana Kawira Mwangaza gitine. Oscar Mutugi ura ni muthuji wa siasa ariuga ni muchetho jwa siasa jutumiria ja ni untu igamba ria rirari koti nene ya Meru regie muswanda jwena ariuga kuringana na mugambithania Reinus Kasano rogitire gamba riu nikagita bageragia kugura na kiria county assembly barathithirie ku withdraw motion zura rezo kuharirwa ni court igintu tumba kuga ni tactical retreat bagatega bakona oria ikethro igikara iri active no wikethro ikibatera kanya na baka decide na ndi uba decide te ba decide kabambe ba withdraw motion zu barete motion afresh kenda na ndi timeline ciao ira baratega bakona timeline ciambiririe kwangaratanwa ni gambarira riragiti timeline uchite ko affected. Kingi Oscar ariuga gitumi muswanda jwetano jwethira jure mbunge ya Meru ariuga MCs bano kaba kuigwa maite jaranga bana Mwangaza thitangi na jo ni jama nene jara jomba kumwinga tobisine ibetikitie sana that maiti jara baikitie ndene ya assembly niza kungana kuinga governor then constitutionally vena mandate ya kwithirwa bagicokia motion then ya county assembly. Muthiene Oscar ariuga kinya thaiji kuri na umbikano gavana Mwangaza ethirari kotini kaneta koti kairi kugeria kurungika muswanda jwetano. Oscar akiuga koti ni onjira akiri atigerie itugu expect processing iria rutaire rwa governor rukethirwa rukigeria kairi gwita kotini kurungika process yu nontu nionanitie clearly ni onjira ira bakugeria gutumira thaizi indi kuringana makarika zarario na igambarira riragiti no kwithirwa kwi unlikely judge uroka andu igambariu rira tugu anticipate rigaikwa ethirwa akiezana orders kana akigeria kurungika process ye kairi kuringana na malalamiko za maingi sana zara umire kuringana na oria igamba riu rirari handled. Report rande tosha wero Juma rea kwa rieto ni Mutugi kare.